Sara ai nuwa ni yong ngui pyong amika jingpo wenpong khalu phungin jo KBC muna ki khaim kam tap ko na shipwe ya ngai KBC Nsen muna online TV news lamang go na khaptaw la ga elo ndai lamang go na KBC kinjo Ginwang Buga ni ya patlapen lula da ai Shiga ni phe ngai Dumgan Ja Ban Htu go na tangmutu matwa na re Chong nan KBC kinjo rong Shiga ni phe shlayana re Hpyen Shiga KBC ningbo amutu tapon ngaumi ko ya chak thingnai Ginwang Kata na Hpyen da bang snit nga nuwa phungsha ni phangte Keng khon group April khunchku ya shni sadu gwan ngun jo la lu sai lam jelu ka ai ya ten ko na Ginwang Shiga ni phe shlayana re Mungmau Ginwang Shiga Mungmau Ginwang Kasa na Buga ni rai nga ai namchau Buga che dima khanan Buga cha kani nang pham patisan shimit ai lam phe Keng khon group April khununga ya shni grace a jiju san che angui apyo kolola lu sai lam jelu ka ai Marshlet Ratai Hpawng Shiga Waimo Ginwang ECCD committee ko na we on glo ai che Marshlet Ratai Hpawng phe Keng khon group April khon ya shni Waimo Ginwang rong cha angui apyo kolola lu sai lam jelu ka ai ndai Hpawng glo ai a yoshta lam phe Waimo Ginwang ECCD lit kham sun ai ko jeju ko ba sai Waimo Ginwang Christian Pachim kam tap ECCD committee ni we on that Inga kun kru ni April kunia kona mi kun sumya tukha Waimo Ginwang yung cha Ginwang nga kona tu sawai shashanum lishiku te Masa da Hpawng teacher training pe kalo nga ka ai teacher training kalo ayos dalam go buga magachi sasna ta amnong to chomana shashanum ni pe kauna ande KBC ECCD committee Ona way on a two what colody ECCD temerian Pungda pringai mashi sasnata amnong mana shashanamni Pindai waka yosta let the Hpawng pe kalonga kai lam pe tamdun that kai lo yong pe jeju ba sai Masa Hpawng Shiga Luhu ga Ginwang Masa magam tap ko na we on ai che Masa Hpawng phe Keng khon group April khumisa ya ko na khunchku ya laman Luhu ga Ginwang rong cha angui apyo kolola lu sai lam jelu ka ai Ribbon Doctor Laphai Ongli khu na ningkon Masa che kachin theology ngu ai ka po che phungwai magam kun marai sum shi snit sadu shin khamla lu sai lam lakasa muna phon Shiga jo ai ko na jelu ka ai Shisnit lang na Ginwang Ginwang Kasa Zuphpawng Shiga Ginwang Ginwang a Shisnit lang na Kasa Zuphpawng phe Keng khon group April khunlangai ya ko na khununga ya laman Ginwang Ginwang sensak Buga cha grace a jiju san che ngui apyo kolola lu sai lam jelu ka ai Shiga ni phe shpwe ya ngusai KBC kinjo rong makam tap Ginwang Buga ni ya shimu shimot ngai laklai lamang ni phe online TV Shiga khu na matut shpwe ya na ka ai KBC Nsen muna online TV news lamang phe phaji jo amyu ai lam nga re yang page chabox the phone ni cha ading tok phaji jo la mai ai yong phe ke jeju ba sai